was in Sunday 22 March. During the morning service, one prophet of Jesus, Joshua, spoke about the end of coronavirus. Watch this video please for more details and join us during this prayer time. May God bless you. Nagomba mvuge ku mushitsi tudakeneye muri kino gihugu kugira ngo tumwirukane hakiri. Nilitaka kusema kwa mgeni ambaye hatumuhitaji katika hii nchi ili tuweze tumfukuze haraka iwezekanavyo. Uyu munota je magaze ngandiko ndavuga hii dakika ambayo mimi ninasimama hapa nikisema amashengero menshi akomakomeye ku isi, kanisa nyingi ambazo ni kubwa kubwa duniani ntibakoranye, hawakukusanyika. Bamwe bari mu mazu iwabo, wamoja wako ndani ya manyumba zao, abandi bariko bumvira ubutumwa kuri televiziyo, wengine wako nasikiliza habari kwenye television. Abakozi b'Imana bakomeye, watumishi wa Mungu wa nguvu, tukunda kandi twubaha, tunapenda tena tunawaheshimu, twigirako vyinshi, tunasomea eko vingi. muri no mwanya ni bariko barakora katika huyu muda hawapo wanatumika kubera igikoko citwa coronavirus, kwa ajili ya kidudu ambacho wanakiita coronavirus. Novuga example ya Synagogue Church. Naweza sema mfano wa Synagogue Church inaongozwa na General Prophet TB Joshua. General Prophet TB Joshua. General Prophet TB Joshua. Murakoze cyane kuba asanteni sana kuheshimu mafuta. Murakoze cyane kuba mafuta Prophet TB Joshua. Asanteni sana kuheshimu mafuta TB Joshua. Hallelujah Ministry nayo nyene ni yakoranye irongowe na Pastor Alf Lukao. Hallelujah Ministry nayo pia haikukusanyika ambayo inaongozwa na mchungaji Alf Lukao. Na ECG irongowe na Prophet Shepherd Bushiri nayo nyene ni yakoranye, inayoongozwa na Nabii Bushiri, nao pia hawakuweza kukusanyika kwa leo. Ayo na mashengero make mvuze ariko amashengero menshi no musi ntiyakoranye. Ayo ni makanisa madogo ninayoyasema, lakini kanisa nyingi kwa siku ya leo hazikuweza kukusanyika. Kiretse kudakorana kwa mashengero, kuto kukusanyika kwa makanisa, ariyo n'ibihugu batemerewe gusohoka mu mazu yao. Kuna hata mainchi ambayo hawakubaliwi hata kutoka katika manyumba zao. Gituma ngomba ko dusenga. Sababu gani nahitaji tuombe? Kwari kugira ngo ilikuwa ili tubasengere, tuwaombeye, ariko kandi dushimira Imana ku by'igihugu cyacu cy'u Burundi, lakini pia tushukuru Mungu zaidi kwa ajili ya nchi yetu ya Burundi. Kubona dushoboye gukorana kuja tugasengera, kuona inawezekana tukusanyike hivi pia tumwabudu Mungu. Ibihugu byinshi, nchi nyingi ni biriko birakora uko bikwiye gukora, haviko vinatumika gisi zingepashwa kutumika. Fashe kano kajyo, ninachukua hii nyakati mu mwanya muto imbere yuko coronavirus iva ku isi, katika muda kidogo kabla coronavirus itoke duniani, nk'umurongozi w'ishengero, kama vile kiongozi wa kanisa, umuvyeyi w'abana benshi, kama vile mzazi wa watoto wengi, nagomba gusa kubakebura. Nilitaka tu kwa abajeje ivy'amagara y'abantu, wale ambao wanashughulikia vya afya ya wanadamu katika nchi, ivyo bafashe nk'ingingo kugeza ubu, yale ambao wanakamata kama amri mpaka saa hizi, dukwiye kubikurikiza, tunapashwa kuvifuatisha cyane cyane mu kugerageza gukaraba amaboko yacu neza, sana sana kwa kujitahidi kunawa mikono yetu vizuri. Pastor Marcelo yavuze, mchungaji Marcelo alisema, niwigerereko, eti usijipimieko, niwigerereko, usijipimieko, bavuze gukaraba mukara, wakisema kunawa na mnawe, sivyo bisigura kutizera, sio ndio yanamaanisha kama hauamini, ariko bisigura ko wumvira, lakini inamaanisha kama unatii. Cha kabiri, cha pili, ikindi cyose cyovugwa, kingine chote kinaweza semwa n'igihugu na nchi n'abajeje amagara y'abantu, na wale ambao wanashughulikia afya za wanadamu, ni vizuri kukitii, kuko nibo bariko bagwana nico kintu mu buryo buboneka, maana ndio wanapiganisha hicho kitu katika hali ya kuonekana. Namwe mubandanye mukigwanya mu buryo bw'imhemu kugira ngo tukirandagurire na mwe tuendelee kukipiganisha katika hali ya kiroho ili tuweze kukingoa kabisa. Mwizina rya Yesu Kristo yapfuye akazo, kwa jina la Yesu Kristo alokufa. Mwirinde rero ama message yo muri WhatsApp, jilinde pia message za WhatsApp zikubwira ngo, zinakwambia ngo ngwaho kwa macho abantu bose turapfuye, watu wote tunakufa. Ubivuga niba yiteguriye gupfa biramwereke, mwenye anavisema kama anajiandalia kufa yanamuhusu. Tugomba dusengera igihugu cyacu, tunataka tuombeye nchi yetu, tugomba dusengera igihugu cyacu, tunataka tuombeye nchi yetu kugira ngo aya makuru, ili hizi habari
habari agarukire ku radio arutirie kwenye radio niyigere yinjira mu muryango n'umwe w'abarundi mu izina hata katika familia moja ya Warundi kugira ngo aya makuru ili hizi habari agarukire ku mateleviziyo arudilie kwenye television kandi turizera tena tunaamini yuko tuza kurangiza turandaguye coronavirus today tutamaliza tukingoa coronavirus uno musi ndabizi ko ndijwi ry'Imana kwisi apana mu Burundi gusa sauti ya Mungu duniani apana Burundi peke yake. I know that I'm a voice of God. Ndazi kondishwi ry'Imana. Je sais que je suis la voix de l'Éternel. Ndazi yu kondishwi ry'Imana. Tugomba turandagura n'imizi ico kintu. Tungawe mixizi ya ico kitu. Nimba wigeze gusenga rero kama ulishawahi kuomba sasa fatana nanje muri iri sengesho ambatana nami kwa haya maombi sije de priere ni zitatu sije za priere ni tatu dusengera abandi tukiombea wengine bari mu bihugu bimaze gutegwa wakiwa katika nchi dusengera igihugu cacu tuombee nchi ngo yetu kizigamwe a 100% ili ilindwe 100%. hama tuce turandagura coronavirus alafu tumbowe coronavirus. Tangura gusenga, begin to pray, 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 tangura gusenga, begin to pray, begin to pray. tangura gusenga, Data turagushimiye, tangura gusenga, Data turagukengurukiye, Baba tunakushukuru, turagushimiye kuko uri Imana nziza, tunakushukuru maana uko Mungu mwema, na kimwe kiguhindura, hakuna hata kimoja uko wari kinakubadilisha, urejo, kisulikuwepo nikumeze uno jana, munsi, ndiko ulivyo leo, kandi nikuzokwa nako muri. kisutaendelea kuwepo. Turagushimiye kubw'ino si nziza, tunakushukuru kwa ajili ya ulimwengu wewe waremye Mana, wewe uliumba Bwana kugira ngo mwamenye agora ili kungoma, Bwana uishe mahali pa twebwe kuinuka, tuyibemo, sisi tuishi ndani, tuyinezerererwemo, tuifurahie ndani kubw'icubahiro cawe. kwa ajili ya heshima Ino yako. si turimo Hii dunia ambayo tumo ndani yatewe imepiganishwa n'igikoko citwa na kidudu coronavirus. kinaitwa coronavirus. Urabizi kuturusha, Unavijua kutushinda, urazi naho caturutse. unajua na kwa kimetokea. Mana yacu, Mungu wetu, muvyeyi wacu, muzazi wetu, muremyi w'ijuru n'isi, ambaye uliumba mbingu na twebwe ulimwengu, dukoraniye ngaha sote tunakusanyika nitwo hapa, kwirengagiza hatuwezi puzia. bene wacu bari Uganda, Ndugu zetu wako bene Uganda, wacu bari Nigeria, ndugu zetu wako bene wacu Nigeria, bari South ndugu Africa, zetu wako South bene wacu Africa, bari muri ndugu Europe, zetu wako bene Europe, wacu bari muri ndugu Amerika, zetu wako Amerika, bene wacu bari muri ndugu Oceania, zetu wako bene Oceania, wacu bari muri ndugu Asia, zetu wako Asia, bene wacu bari muri ndugu Afrika zetu hose. wako Afrika. Mana nyaguhora Mungu kungoma, ishie mahali pa benshi kuinuka. nibakoranye mu Wengi ishengero, hawakukusanyika benshi kanisani, nibahuye, wote ariko hawakukusanyika, wewe Mana uri mu ijuru, lakini Mungu uliye watwemereye mbinguni twebwe ulitukubalia yuko sisi tukoranira ya ngaha. kuwa tukusanyikie Mana hapa. ndasenze Mungu naomba mu izina rya kwa Yesu, jina la Yesu, ubuntu bwawe Mana neema yako Bwana bubatumbere aho bari, iwaelekee iyi walipo, mpemu y'ubwoba roho ya woga irandagurike mu izina rya Yesu. igonge kwa jina la Yesu. Ubwoba Uoga bwatewe na coronavirus uliingizwa na coronavirus, buve mu mitima y'abantu, utoke katika roho buve za mu watu, mitima y'abantu, utoke roho za buve watu, mu mitima utoke y'abantu. maroho ya Mana watu. turabasengeye, Mungu tunawaombea abariko barategwa bakire, wenyeko napiganishwa abahagurukiwe wapone, n'indwara bakire walioinukiwa na magonjwa mu izina wapone rya Yesu. kwa jina la Mana Yesu. turagushimiye Mungu ko wemeye tunakushukuru, yuko dusenga, Bwana ulikubali yuko wari tuombe, witeguye kutwishyura. kama Yesu ulikujiandaa Mu kutujibu. izina rya Yesu yapfuye Kwa jina la akazuka. Yesu alokufa Mu na izina kufufuka. rya Yesu yapfuye Kwa jina akazuka. la Yesu alokufa na Ndasengeye kufufuka. igihugu cy'u Burundi, Ninaombea nchi ya Burundi, ndasengeye igihugu cyiza cy'u Burundi, ninaombea nchi nzuri ya mu izina Burundi. rya Yesu Kristo yapfuye Kwa akazuka. jina la Yesu alokufa na Mu isi kufufuka. y'imhemu Katika ulimwengu wa dubatse kiroho uruhome rw'umuriro, ninajenga ukuta wa dubatse moto, uruhome rw'umuriro ninajenga ukuta wa moto rushoboye kumiragura inaweza kumeza coronavirus kugira coronavirus ngo ntiyinjire muri kino gihugu. Lebro dizobra zibro dia zebra lekatekiga lekikoretuza lebrekigleia lebriba mimbra lebria dosu leketinga degezu rabababase rebobabasibre lebribabasi lebrababasage